Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko urugamba rwo guhangana n'ingaruka ku bukungu zizaterwa n'icyorezo cya COVID-19 rusaba ubufatanye bw'ibihugu. Ni mu kiganiro yagiranye n'abashoramari bo hirya no hino ku isi, ikiganiro cyabaye hifashishijwe ikoranabuhanga. Muri aya makuru turagaruka kuri bimwe mu byaranze itariki ya 15 Mata hari mwaka 1994 ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yabaga. Kuri itariki nibwo Abatutsi barenga 5,000 bari bahungiye kuri Kiliziya Ntarama mu karere ka Bugesera bishwe. Naho Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yongeye kwibutsa ko nubwo u Rwanda ruri mu bihe bidasanzwe byo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 bidakuraho guhana abagaragarwaho icyaha cy'ihohoterwa rikorerwa mu ngo. Umucuruzi mpuzamahanga w'ibiyobyabwenge Gilberto dos Santos yatawe muri yombi muri Mozambique biturutse ku makuru y'ubutasi bw'igipolisi mpuzamahanga. Hari haciye imyaka 20 ashakishwa naho urabasha kumuciryera mu bamuhigaga. Mu nama y'ibihugu 20 bikize kurusha ibindi mu isi igiye kuba kuri uyu wa gatatu, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron uyo ngo araza gukora ibishoboka byose asaba ko imyenda ibihugu bya Afrika bifitiye amahanga kize ihanagurwa burundu ikavanwaho mu bihe by'igabanuka rikomeye ry'ubukungu ryibasiye isi biturutse kuri COVID-19. Ni iki Ubushinwa bwagurije abanyafrika amafaranga menshi kurusha abandi bose bubivugaho? Turaza kubigarukaho muri aya makuru. Mu gihe ibihumbi 2,200 ubu ngubu ari umubare w'abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishwe na coronavirus mu gihe cy'amasaha 24 yagize umunsi w'ejo, ari nawo mubare nanone munini kurusha ahandi hose mu isi. Bikaba nabyo bibaye mu gihe Perezida w'iki gihugu Donald Trump nawe nyuma yo kunenga bikomeye cyane imikorere y'ishami rya OMS ryita ku buzima yahise afata umwanzuro wo kutazongera kugira imisanzu y'amafaranga igihugu cye gishyira mu bikorwa byaryo. Turaza kugaruka kandi Martin no ku yandi makuru atandukanye ku cyorezo cya COVID-19 hirya no hino mu isi. Izo zari ingingo mu kanya ni ku buryo burambuye. Ikaze ku makuru ku buryo burambuye mugiye kugezwa nanjye Martin Nyirije mfatanyije na Alphonse Muhire Munana. Reka amakuru yacu tuyahere ku bijyanye n'ishoramari. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aratangaza ko ubukungu bw'u Rwanda butazazahazwa cyane n'icyorezo cya coronavirus. Ibi umukuru w'igihugu yabigarutseho mu kiganiro yagiranye mu buryo bw'ikoranabuhanga n'abashoramari barenga 300 bari mu bice hafi ya byose by'isi. Reka inkuru ku buryo burambuye tuyigezweho na Paul Tikanga. Iki kiganiro cyahuje Perezida Paul Kagame n'aba bashoramari cyabaye hifashishijwe ikoranabuhanga rya webinar. Ni uburyo bushobora guhuza itsinda ry'abantu bagakora inama. Ni umuyobozi wa Invest Africa Rob Hasov umuherwe wo muri Afrika y'Epfo yabarije ibibazo byinshi muri byo byagarukaga ku ngaruka zishobora guterwa na COVID-19. Ni ikiganiro kandi kibaye mu gihe isi yugarijwe na coronavirus imaze gutwara ubuzima bwa benshi, ndetse ubukungu bw'isi bukaba busubira inyuma ku muvuduko udasanzwe. Umukuru w'igihugu Paul Kagame yabanje kugaragariza abashoramari uko u Rwanda ruhagaze mu rugamba rwo gukomeza guhangana na coronavirus. Ibibazo by'abashoramari byumvikanagamo impungenge cyane cyane ku bukungu bw'ibihugu nyuma ya coronavirus. Kuri ingingo umukuru w'igihugu asanga uru rugamba rwo guhangana n'ingaruka z'iki cyorezo rusaba ubufatanye bw'ibihugu. Umukuru w'igihugu kandi yagaragarije abashoramari ko by'umwihariko ubukungu bw'u Rwanda bwari buhagaze neza mbere y'iki cyorezo, gusa ko nubwo umuvuduko bwariho uzagabanuka ngo hari icyizere ko butazazahara cyane. Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi iherutse kugaragaza ko umwaka ushize wa 2019 ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse ku muvuduko w'9.4%, gusa ko muri uyu mwaka kubera iki cyorezo cya COVID-19 imibare yasubiwemo iyi minisiteri ifatanyije na IMF basanga umuvuduko w'ubukungu bw'u Rwanda uzamanuka ukagera kuri 5.1%. Paul Rutikanga, Radio Rwanda i Kigali. Arakoze cyane Paul Rutikanga. Tubabwire ko kuri uyu wa gatatu abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba baza kugirana inama idasanzwe igaruka ku cyorezo cya COVID-19 n'ingamba zakomeza gushyirwa mu bikorwa kugira ngo hakomeze harwanwe ikwirakwira ry'iki cyorezo cyugarije isi muri rusange kitaretse n'ibihugu bigize uyu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Ni inama iza gukorwa rero mu buryo bw'iyakure hifashishijwe ikoranabuhanga ibizwi nka video conference. Tukivuga ku bijyanye n'iki cyorezo cya COVID-19, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko ku munsi w'ejo kuwa kabiri
hagaragaye abandi bantu 7 barwaye coronavirus mu Rwanda mu bipimo 983 byafashwe mu masaha 24 byatumye umubare w'abantu banduye mu Rwanda ugera ku 134. muri aba 49 barakize, harimo 7 bakize ku munsi w'ejo kwa kabiri. Bivuze ko kuri ubu abarwaye iki cyorezo cya COVID-19 mu Rwanda ari 85 kuko hari abo ngabo 49 bakize basezererwa mu bitaro. Abo 7 barwaye coronavirus babonetse ku munsi w'ejo kwa kabiri batahuwe ko bahuye n'abandi barwaye coronavirus mu Rwanda. Abo bagaragaweho coronavirus bose bahise bashyirwa mu kato kandi hakomeje gushakishwa abantu bose bahuye nabo kugira ngo basuzumwe ndetse bitabweho n'inzego z'ubuzima. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko umuntu wese uhisha cyangwa wanga gutanga amakuru arebana n'abahuye n'umurwayi wa coronavirus cyangwa agahisha ibimenyetso byayo abashyize ubuzima bwa benshi mu kaga kandi abihanirwa n'amategeko. Kuri ubu abarwayi bose bari kuvurirwa ahantu habugenewe kandi bari koroherwa. Benshi muri bo nta bimenyetso bya coronavirus bagaragaza kandi nta numwe urembye. Abaturarwanda bose basabwa gukomeza kwitwarika nk'uko byatangajwe na leta y'u Rwanda. Ingamba zongerewe igihe kandi zigomba gukomeza gushyirwa mu bikorwa. Ikindi nuko abantu bose bageze mu Rwanda mu byumweru 2 bazashyirwa mu kato mu gihe cy'iminsi 14 guhera igihe bagereye mu Rwanda. Abaturarwanda bongeye kwibutswa gukaraba intoki kenshi kandi neza hubahirizwa intera ya metero 1 hagati y'abantu. Ibimenyetso bya coronavirus ni inkorora, guhumeka bigoranye n'umuriro. Umuntu wese ugaragaweho ibimenyetso asabwa kwihutira guhamagara umurongo utishyurwa ari wo 114 cyangwa akipimisha akoresheje telefone akanda akanyenyeri 114 akadirishya maze agakurikiza amabwiriza cyangwa kohereza email kuri callcenter@rbc.gov.rw cyangwa akohereza ubutumwa kuri WhatsApp kuri 0788 cyangwa kwitabaza umujyanama w'ubuzima umwegereye. Reka duhindura ingingo tujye ku makuru ajyanye no kwibuka ku nshuro 26 jenoside yakorewe abatutsi. Kuri tariki ya 15 Mata mu mwaka w'1994 muri jenoside yakorewe abatutsi bari bahungiye kuri kiliziya ya Ntarama ni mu karere ka Bugesera nibwo bishwe kuri tariki ya 15. Ku murongo wa telefone turi kumwe na perezida wa Ibuka mu karere ka Bugesera ni Chantal Bankundiye. Chantal Bankundiye, waramutse? Waramutseho neza. Uri perezida w'umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Mube nk'abagaruka ku mateka y'abatutsi bari bahungiye kuri kiliziya Centrale Ntarama bakaza kwicwa. Byagenze gute? Mwatubwira amateka yo kuntu byari byifashe. Murakoze. Kuri mu karere ka Bugesera ni ahantu hakorewe jenoside yakorewe abatutsi mu buryo bw'indengakamere 94, ariko ntabwo aribwo yari itangiye kuko hagiye habaho igeragezwa haba muri Repubulika ya mbere cyangwa iya kabiri mu myaka yagiye itambuka. Intarama rero ho byabaye umwihariko akarusho kuko muri Ntarama niho hari hatuye abatutsi benshi mu karere ka Bugesera abagiye barokoka bahonoka hirya no hino basimbuka ibitero bagerageje guhungira Intarama. Habaye urugamba rukomeye kuva ku tariki 7 kugeza kuri 15 nyine ari wo munsi abantu bo ku kiliziya abatutsi bo ku kiliziya ya Ntarama bishwe. Ndagira ngo mbatekerereze rero uko byagenze muri make. Habaye ibitero bitandukanye biturutse mu bice bya Bugesera binyuranye, mu cyahoze ari Ngenda, mu cyahoze ari Gashora n'ahandi hose. Baraza bageze Intarama habayeho kurwana, abatutsi bagerageza kwirwanaho mu minsi ya mbere ibanziriza iyo tariki ya 15 bigeraho bacika intege kuko ibitero byari bimaze kwiyongera ndetse hajemo umusada w'abasirikare ndetse n'interahamwe. Abasirikare barambara bavuga ko bagera Intarama hariya ku kiliziya baragota, babwira abantu ko bagomba gusubira inyuma. Bari munsi y'umuhanda n'abari hirya no hino baza wenda bumva ko hari icyakorwa ariko nta nacyo kuko
ariko n'ahandi hose bari bamaze abantu. Kiliziya ya Ntarama binjiramo abatutsi bari buzuyemo, barangije bateramo amagrenade, bateramo imyotsi nk'uko n'ahandi hose bagiye babikora, binjiramo baratemagura, bararasa, baratwika kuko inyuma ya kiliziya hari amazu, imbere yaho baratwika, batwikiramo abantu, ko abantu barokotse muri iyo kiliziya uwo munsi ku itariki 15 nabo nakwita inkirira hato mu by'ukuri ko byari bikomeye cyane. None Chantal, nyuma y'ayo mateka akarishye hari abarokokeye aho ngaho Ntarama, hari n'abarokotse muri rusange aho mu karere ka Bugesera. Urugendo rugeze he bakomeza kwiyubaka, cyane ko n'insanganyamatsiko y'umwaka ari ukwibuka twiyubaka? Mu by'ukuri mu rugendo rwo kwiyubaka ndashimira ubuyobozi kuko twabanye nabwo kandi turacyari mu maboko yabwo meza. Ashimira barokotse jenoside ko nabo bakomeje kugerageza gutwaza, n'ubu bakaba bagikomeje urugendo rw'ubuzima. Hamwe n'ibikomere rero by'abarokotse jenoside n'ukuri baragerageje kuko abari bakiri bato uyu munsi barakuze, ababishoboye muri bo barize bakomeza amashuri, ndetse ku bufatanye n'ubuyobozi n'imiryango ifasha abarokotse jenoside harimo Ibuka, Farije, Avega, ntabwo bahwemye gukomeza gukora ubuvugizi ku buryo abatishoboye uyu munsi baravurwa, bahabwa inkunga y'ingoboka n'ibindi bishobora kuboneka, kandi nabo bakagerageza kwiyakira no gukomeza gukomeza ubuzima. Dusoza wenda ni ubuhe butumwa waha abarokotse, by'umwihariko abarokokeye aho Ntarama, kuko iyi tariki ni itariki ibagoye, bibutsa inzira y'umusaraba abanyuzemo? Kuri iyi tariki ntabwo byari byoroshye. Ndakomeza abantu barokokeye hari Ntarama mbabwira ngo ubuzima ni ugukomeza kubuhobera, ntabwo byoroshye birumvikana, ariko kandi gukomeza kubaho nibwo butwari. Kandi nkabongera mbabwira nti turi mu maboko meza, amaboko ya leta idukunze, ntabwo bakwiye guheranwa n'agahinda, kugira ngo bafate mu mugongo, kandi ni ukuri mbabwire ngo bakomere, urugendo ni rurerure kandi rugomba gukomeza. Ese ubundi kuri ubu ni gahunda ya guma mu rugo kubera kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19, hari igikorwa mwaba mwarateguye we cy'abantu bake cyangwa hifashishijwe n'ubundi buryo butandukanye cyaza kubahuza cyangwa cyaza kwerekana kwibuka nyine iyi tariki ya 15 Mata, by'umwihariko kwibuka biciwe aho Ntarama? Yego, byarateganyijwe uyu munsi, kuri uyu munsi ku gicamunsi, nk'uko twari dusanzwe dukurikirana ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga, hateganijwe ikiganiro ku mateka ya Ntarama, kiraza kuba kuva 9:30. ndagira ngo rwose nsaba abantu ko bagikurikira, twongere dufatanye kwibuka kandi tubafata mu mugongo. Chantal, kuri radiyo na televiziyo ya TV1. Chantal Bankundiye, reka tubashimire kandi mukomere. Murakoze cyane, namwe mukomere. Yari Chantal Bankundiye, aho rero hari mu karere ka Bugesera, by'umwihariko kuri Kiliziya Ntarama, hano hiciwe, bivuga ko hica abatutsi barenga 5,000. Reka dukomeze n'ubundi kuri itariki. Kuri itariki kandi itariki ya 15 Mata 1994, nabwo abatutsi bari bahungiye mu rusengero rwa Ruhanga muri Rusororo, ni mu karere ka Gasabo, naho barishwe. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Perezida wa Ibuka mu karere ka Gasabo, ni Kabagambire Theo. Mwaramutse? Tubwira muri make, mubwire abakurikiye Radio Rwanda amateka y'aho ngaho Ntarama muri jenoside ku itariki nk'iyi ngiyi. Kirango Ntarama
ntabwo mpazi neza. ni muri Ruhanga muri Ruhanga amateka ya Ruhanga hano muri yego Ruhanga. Ruhanga rero ne kamwe mu gasozi gatuye kari mu karere ka Gasabo. Yego. Akarere ka Gasabo murabizi ko ari akarere kahujwemo ibyahoze ari komine zigera kuri bice, harimo icyahoze ari komine Rubungo, Gikomero n'ibice bya Gikoro na Rutongo, ariko Ruhanga ikaba iri mu gice cyahoze ari Gikoro ya kera. Ruhanga rero ni agasozi katigeze kagira ubwicanyi imbere 1994 mu ntambara zose zagiye ziba mu gihugu cy'u Rwanda. Hakomeje kubaho kwihagararaho cyane. Ni ahantu hakiriye abatutsi bahungiye benshi cyane bavuye ku misozi baturanye, abavuye i Kigali mbere y'itariki ya 15. Halo? Yego turakumva. Kuva ku itariki ya 7 jenoside itangiye, Ruhanga ni agasozi kariho urusengero rw'Abangirikani gatuweho n'abatutsi benshi, ariko noneho kubera iyo myaka yose batigeze bagira ibibazo byo kwicana cyangwa ngo baterwe, bihagararagaho. Abatutsi bizeye ko kenshi bashobora gukirirayo bari batuye hafi y'iyo misozi, ko bari bazi amateka ya Ruhanga. Ku itariki rero ya agasozi ka Ruhanga katewe ku itariki hafi hagati ya 13 nibwo batangiye kugabwaho ibitero, mu gihe iyindi misozi yose ya Gasabo abicwa bari bararangije kwicwa hagati y'itariki 10 tariki 7 n'itariki 13. Ruhanga rero yari ikihagazeho. Ku itariki 13 nibwo batangiye kugabwaho ibitero, 14 noneho ibitero birakara cyane, bahukwamo n'abasirikare bahoze ari Habyarimana ba leta, babanishamo amagrenade. Hari abagabo baho birwanaho n'abasore n'urubyiruko b'abatutsi, bakoresha intwaro zisanzwe, imiheto yabo, amabuye, barwana ku miryango yabo, ariko baranga, baterwa n'abasirikare nyine babarusha imbaraga. Ku itariki ya 15 nyirizina rero nk'uko mwambazaga, ni itariki itaraboroheye, bari batangiye gutatana, barashwe, bishwe, ari nabwo kiliziya, urwo rusengero rw'Abangirikani bari bahungishije n'imiryango yabo. Ruhanga mbega yatewe n'indege, iterwa n'abasirikare ibigo nka 3, harimo Kanombe, harimo ikigo cy'abasirikare babaga i Rwamagana, harimo abajepe. Kugeza kuri itariki ya 15 Abanyaruhanga n'abandi batutsi bari bahahungiye bari bagaragaje ubutwari bukomeye, kubera yuko birwanyeho cyane cyane kugera kuri iyi tariki rwose bateweho, bari bagerageje bikomeye kwirwanaho. Yego. Byari ibibazo bikomeye hano Ruhanga kuri iyi tariki ya 15 rero, banabatwikiramo n'abarasiwemo, n'uwakarokotse bazana esanse babamenaho, barabatwika. Nibwo abantu rero batangiye gutatana bashakisha. None musanga kugeza aka kanya, wenda ni nayo nsanganyamatsiko twibuke twiyubaka, usanga muri ako karere abarokotse jenoside bageze hehe mu rugendo rwo kwiyubaka? Abanyaruhanga kimwe na Gasabo n'abatuye mu karere ka Gasabo bose bacitse ku icumu, bagerageje kwisana mu mitima, barihanganye nyine nk'abandi, ariko nuko inkingi y'umutima ntabwo wamenya umuntu uko ahagaze imbere mu mutima. N'agahinda nyine iyo ubonye abawe bishwe muri agashinyaguro kameze gatyo, ariko mu by'ukuri barakomeye, barihanganye, bariyubatse, ndetse hari n'abashibutse kugera muri iyi myaka yose
barashatse barabyara nk'ahandi muri Gasabo, bameze neza, ubuyobozi buradufasha, leta yadushyiriyeho uburyo bwo kwivuza, abiga bariga, kugeza uyu munsi nta kibazo rwose twari dufite. Mbere wenda yuko tunasoza iki kiganiro turi kugirana nawe, hari uyu niyo tariki ya 15 niyo tariki ibyo byose byabaye n'abatutsi bari aho ngaho Ruhanga bishwe. Hari ibikorwa byateganijwe wenda byihariye mu buryo bw'ibiganiro n'ibindi byari byo byose byaba biza kugarukwaho? Uyu munsi Ruhanga hari nk'uko bisanzwe, murabona ko icyorezo cya COVID twateganyije uburyo bwo kwibuka online. Abantu bose barokokeye hari Ruhanga ntabwo turi bubone ukuntu twaza kugerayo, nta nubwo turi bubone ukuntu twaza gushyirayo indabyo ku rwibutso, ariko twateganyije uburyo bwo gukurikirana ubuhamya bw'abaharokokeye, ubuhamya bw'ahaburiye imiryango yabo, ndetse twari twateganyije n'abagenda baduha ibiganiro by'uko kuri iyi tariki uko bari bahagaze nyirizina. Abakuru, harimo abakuru baharokokeye barebye neza ku buryo uyu munsi rero rwose turimo kwibuka, turi kuri telefone zacu ku ikoranabuhanga, turimo gukurikirana guhera mu ijoro ryo kwibuka. Twakagombye kuba twakoze nijoro, n'ubundi ntibyatubujije nubwo twari twegeranye, twagize kwibuka neza cyane, kandi abantu bose bafite amatelefone yabo byabashimishije cyane. Uyu munsi rero turakomeza, ari nabwo tuza gusoza. Theo Kabagambire, uri perezida wa Ibuka mu karere ka Gasabo, turagushimye. Murakoze cyane. Impuguke mu by'ubukungu zirasanga icyemezo cy'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF cyo korohereza ibihugu bigera muri 25 ibijyanye no kwishyura inguzanyo mu rwego rwo kubyorohereza nyine kwita ku gukumira icyorezo cya COVID-19 ndetse n'ingaruka zacyo, ngo ari umwanzuro uzafasha igihugu cy'u Rwanda nacyo kirebwa n'uwo mwanzuro, gusa n'ubukungu bukomeje guhungabanywa n'icyo cyorezo. Ruziga Emmanuel Masantura. Nyuma y'uko mu cyumweru gishize banki y'isi itangaje ko igiye gushyira miliyari zigera ku 160 mu nkunga zihutirwa mu gihe cy'amezi 15, ayo mafaranga azafasha ibihugu byibasiwe cyane na coronavirusi, harimo miliyari zigera ku 14 zizafasha mu kwishyura inguzanyo ibihugu 76 bikennye bifitiye izindi guverinoma. Ku munsi w'ejo nibwo inama y'ubuyobozi y'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF yemeje uburyo bwo korohereza ibihugu bigera kuri 25 byafashe inguzanyo birimo n'u Rwanda, aho umuyobozi mukuru wa IMF Kristalina Georgieva yavuze ko ibi bihugu bigera kuri 25 byemejwe bizanahabwa impano na IMF izabifasha kuzuza inshingano z'imyenda biyifitiye mu gihe cy'amezi 6. IMF ivuga ko binyuze mu kigega gifasha mu guhangana n'ingaruka z'ibiza Catastrophe Containment and Relief Trust hazatangwa miliyoni 500 mu mpano, harimo miliyoni zigera ku 185 zatanzwe n'Ubwongereza na miliyoni zigera ku 100 zatanzwe n'Ubuyapani. Ibindi bihugu nk'Ubushinwa ndetse n'Ubuholandi ngo nabyo biteganya kuzatanga izindi nkunga. Byitezwe kandi ko ibihugu bigera kuri 25 birimo u Rwanda bizagenerwa impano igera kuri miliyoni 215 mu gihe cy'amezi 6. Mu kiganiro na Celestin Rwabukumba, impuguke mu by'ubukungu, yavuze ko ibi ari kugira ngo amikoro u Rwanda rufite ruyashore mu gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 no guhangana n'ingaruka zacyo. Ikigaragara nuko niko kuvuga ngo nta inyongera mbi muri iki gihe mu byerekeranye n'ubukungu ihuye n'ibibazo nk'ibi ngibi, n'ibibazo by'isi yose n'u Rwanda rurimo n'ibindi bihugu byose, ariko ubufasha bwarwo bwose ujyana mu gufasha mu byerekeranye no kureba ukuntu twisuganya, kuko iki kibazo kirahari kandi kizanakomeza mu minsi iri imbere, gifata umwanya munini. Rero kuba kugabanya umwenda cyangwa kuhagarika igihe gito nk'iby'amabanki wayakoze ku gihugu, rero mu bafatanya ibikorwa nka IMF n'abandi n'izindi institution cyangwa n'ibindi bihugu bidusonera imisoro cyangwa se bakaduha za grants zitandukanye, bidufasha mu kuduha agahenge. Niba wishyuraga buri kwezi kwishyura miliyoni 100 tuvuge, bakaguvaniraho 20 cyangwa bakaba bazihagaritse
gato kugeza igihe uzongera kwisuganya. Ibyo biragufasha mu buryo bwa cash flow. Ubu muri aka kanya hari ikibazo cya cash flow mu gihugu kubera ko hari imirimo imwe yarahagaze, imisoro barayisoneye abantu, amabanki agenda akora ibyo akora, Central Bank ikora ibyo ikora, Beneri n'abandi bose. Ubwo rero noneho muri rusange nk'igihugu n'abafatanyabikorwa bandi bo hanze y'u Rwanda kubera imyitwarire dufite cyangwa se na besoin zihari nubwo twakomplaingaga n'ibindi, bigaragara ko dushobora kugira wenda ibibazo bituvaniraho umugogoro wo kwishyura aka kanya ntacyo dufite cyo kwishyura, cyangwa se n'ibyo twari dufite bibiri muri priorite atari byo twagomba kubanzirizaho, bigahagarika kandi kazi. Ni ukuvuga ko ubukungu nibwongera kudemara neza byazadufasha bikaba inyongera nziza mu byerekeranye n'uko turimo kwitwara muri iki gihe mu bukungu bwacu. Ubusanzwe inguzanyo za leta z'ibihugu bikennye bifitiye ibigo byigenga bigenda bihindagurika imyaka ku yindi, aho nko mu myaka ya za 70 izi nguzanyo zari ku gipimo cya 47% y'umusaruro w'abenegihugu babyo, mu gihe mu myaka ya za 80 byari bigeze ku gipimo cya 66%, naho mu myaka ya za 90 byari ku gipimo cya 47% y'uwo musaruro w'abenegihugu, mu gihe mu myaka ya za 2000 izi nguzanyo zari zigeze ku gipimo cya 57%. Ruziga Emmanuel Masantura, Kigali. Tunyarukiye mu yandi makuru ari kugarukwaho hirya no hino kuri murandasi. Sosiyete nyarwanda yo gutwara abantu n'ibintu mu kirere Rwandair yashyize mu bikorwa cya cyemezo cyo gutangira gukora ingendo zo gutwara noneho imizigo yerekeza ubu noneho mu bihugu bitatu byo ku isi mu rwego rwo gushyigikira ibyoherezwa mu mahanga kimwe ndetse n'ibicuruzwa biva hanze y'igihugu. Nibyo aho hantu hatatu ni Brussels mu Bubiligi, Londres mu Bwongereza ndetse na Guangzhou mu gihugu cy'Ubushinwa. Ingendo zerekeza i Brussels ni Londres nk'uko byatangajwe zizafasha kohereza ibicuruzwa biva mu Rwanda byerekeza by'umwego ku mugabane w'Uburayi, mu gihe icyerekezo cya Guangzhou mu Bushinwa cyo kizafasha cyane cyane kubona ibikoresho byo mu buvuzi nk'imiti n'ibindi byifashishwa kwa muganga bikenerwa imbere mu gihugu. Umuyobozi mukuru wa Rwandair Madame Yvonne Makoro akaba yabwiye ikinyamakuru The New Times ko izo ndege zizafasha abikorera ba hano mu Rwanda kugera ku isoko mpuzamahanga kimwe no kuba batumiza ibintu mu mahanga, ibicuruzwa bikeneye mu Rwanda bikaba byazanwa mu Rwanda. Ibi kandi bikazafasha Rwandair kwinjiza amafaranga muri iki gihe yugarijwe na COVID-19, cyane ko ingendo z'indege zari zarahagaritswe na Rwandair yarahagaritse ingendo cyane cyane mu gutwara abagenzi. Kuri ubu rero irimo gutwara iyi mizigo bikazatuma nyine ibicuruzwa ku buryo nyine hatagira ibikomeza kubura wenda ku isoko imbere mu gihugu, ndetse nyine n'ikigo kigakomeza kugira amafaranga gikorera. Ubwo rero ikinyamakuru The New Times kandi kikaba cyagarutse nyine ku masomo 10 ubu ngubu ngo umuntu cyangwa se isi muri rusange iri kwigira kuri iki cyorezo cya COVID-19. Ni ibintu 10 rero. Icya mbere ngo ni imbaraga z'ibihuha, kubera ko ngo abantu kuri ubu bari mu rugo, abenshi bahugiye no kuri internet, ngo bifitemo inyungu rero bagira muri internet kuri izo mbuga nkoranyambaga bakaba bagenda bashyiraho amakuru y'ibihuha bigatuma abantu bashobora kuyafata nk'ukuri. Rero ngo imbaraga z'ibihuha abantu bagomba kumenya ko igihuha, kumva ko ari igihuha ntabwo igomba kurekeraho kuko ngo gifite imbaraga. Icya kabiri bagarutseho ni ubusumbane mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Aha ngo kubera ko bafite internet bashoboye gukora akazi kabo mu rugo, abatayifite akazi ngo karahagaze. Ngo rero birerekana ko internet yari ikwiye kugera hose, ntihabe icyo kintu kijyanye n'ubusumbane mu ikoranabuhanga. Icya gatatu, internet nayo ngo isigaye iri mu bintu by'ibanze bikenewe cyane umunsi kundi isa ku yindi. Impamvu ngo abantu bagura ifatabuguzi hafi rya buri kintu gikenewe mu rugo, amazi, umuriro n'ibindi, niko ubu ngubu nyine n'abantu bagura televiziyo, amadekodeur, ni nako n'ubundi abantu bagura n'ifatabuguzi rya internet n'igikoresho. Nabyo hari abarimo kuvuga ko byakagombye kujya mu burenganzira bw'ibanze ku buryo umuntu yaba adafite internet bikaba byaba ari ukubangamira uburenganzira bwe. Kuko umuntu afite burya uburenganzira bw'ibanze harimo no kubona amakuru. Rero mu gihe uyu munsi ikintu cya mbere ari amakuru, abayobozi b'ibigo bya leta n'abandi batandukanye, niba ari meya niba hari igihe abantu bahitamo kunyuza ubutumwa nk'urugero kuri Twitter honyine ku ngingo runaka yavugaga ikintu akaba kinyujije kuri Twitter, kuri WhatsApp n'ahandi. None se uwo muntu rero niba adafite internet, uwo muntu abuze uburenganzira ku makuru. Niyo mpamvu rero uko byamera kose nyine internet nayo biza kuza kuba mu bintu bikenerwa byibanze kugira ngo n'umuntu abone uburenganzira bw'ibanze bwo kubona amakuru.
ikintu cya kane Newtons yagarutseho ni akamaro k'ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga cyangwa e-commerce. ni ibintu nabyo birimo kugaragara muri iki gihe cyane rwose. icya gatanu ni igabanuka ry'ihumana ry'ikirere ngo byageze ku kigero cya 20% mu gihe gito. Biroroshye. Indege ziparitse ku bibuga. Niyo mpamvu biri no mu bintu byatumye igiciro cya peteroli kigwa ku isi mu gihe Uburusiya ndetse na Arabia Saudite bo bakomezaga gushaka n'ubundi gushyira ku isoko peteroli ingana nk'iyo yego kandi abantu batari kuyikenera. Imodoka rero ziparitse mu ngo kwa ba nyirazo cyangwa aho bazisize n'uko yego abantu bari mu rugo uko byambera kose imyuka yoherezwa mu kirere kandi hakomeje kubaho n'ibibazo byinshi by'imodoka zimwe zijugunye ibyuka mu kirere. Uko byameze kose isi iracecetse kandi nta myuka ihumanya zahagaze cyangwa zagabanyije ntabwo ari nizo nyinshi ni hafi zose. ubwo rero nabyo byatumye nyine ikirere gisa nk'igihumetseho. icya gatandatu ni akamaro ka politiki yo gufata icyemezo kiboneye kandi mu gihe gikwiye, ibyo bise efficient decision making. aha urugero batanze ni uburyo ibihugu ngo byafashe gahunda ya guma mu rugo, ibihugu ngo byihuse byatumye birinda ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus ku buryo bwisumbuyeho kurusha bya bihugu byatinze gufata icyemezo. Ku mwanya wa karindwi harimo ngo no kwiga umuntu akoresheje iyakure cyangwa remote learning, hifashishijwe rya koranabuhanga, gukorera mu rugo. Bikaba nyine icyorezo no kuguma mu rugo byaragaragaje ko gukorera mu rugo akazi kagakomeza nabyo ari ibintu bishoboka. Hakakwishyiraho no ku mwanya wa 9 ikijyanye no kwitanga cyangwa se ukemera ko ubwigenge bwawe buhutazwa ku bw'inyungu za benshi. Ibi ngibi ari nabyo bita sacrificing freedom for greater good. Hakabaho rero gahunda nanone yaguma mu rugo yagoye benshi ariko kuko yari ngombwa nyine baguma mu rugo. Ku mwanya wa nyuma rero cyangwa icya 10 akaba ari abaganga n'abakora mu nzego z'ubuzima. Byagaragaye noneho isi yabibonye neza ko ari intwari mu buryo budasubirwaho no gushimwa. Mu Bushinwa harimo na wa mudokiteri wabanje kuza avuga ko hagiye gutera icyorezo rimwe bakamucecekesha bikarangira avuye abantu muri Wuhan nawe kikamwica. Abo bunamiwe bagirwa n'intwari z'igihugu. Mu bindi bihugu byinshi amasaha runaka mbere yo kuryama barasohoka umujyi wose bagakoma amashyi. Uzi iyo bafite uwo banenga ko babigenza noneho bashaka amasafuriya n'amapanu noneho we bakamuha induru. Ubwo ni hagati y'induru n'impondo. Nibyo rero dukomeze noneho n'andi makuru agenda avuga hirya no hino kuri Rwanda. Yego mu Misiri Minisiteri y'umutekano w'igihugu yagarutse ku gitero cyaraye kibereye ku murwa mukuru Cairo, ikagaragaza ko umupolisi umwe n'abarwanyi 7 muri abo ngabo bakigabye ari nabo bakiguyemo mu bice bya Alamiyara. Undi mupolisi umwe rero nawe ngo yagikomerekeyemo. Ibi bitero nk'ibi ngibi biri kugenda bigabwa mu bice bitandukanye bya Misiri mu bikorwa byiswe by'iterabwoba rishingiye ku dutsiko tunyuranye tw'amahame karisiye ya takfir. Aya ngaya ngo ni amahame aho bamwe baba bashinja abayisilamu bagenzi babo kudashyira mu bikorwa amahame shingiro afatwa nk'inkingi ukwemera kwa Kiyisilamu gushingiyeho. ubwo rero akaba ari intambara bo bita ntagatifu baba bashojeho. Muri Guinea perezida wa Guinea Alpha Condé tariki 9 muri uku kwezi ubwo yari yerekeje mu bice bya Kalom ku murwa mukuru Conakry agaruka ku cyorezo cya COVID-19 yibanze ku ngamba rusange z'ubwirinzi zirimo gukaraba intoki no kutegerana cyane ngo he kugira abanduzwa cyangwa ngo banduza abandi n'ibindi byose bigaruko. Ariko aza kurenza akantu yanegejeho ako kantu ati kandi rekana nabamenyeshe ko hari ibindi byinshi cyane byanabarinda kwandura coronavirus nko kujya munywa amazi ashyushye ubundi ngo ababishoboye mukanagura menthol ni mukajya muyicengeza mu mazuru ngo ibyo bizabarinda kwandura coronavirus. Menthol rero ni iriya ni matière iba muri ibi bya bombo cyangwa shikarete nkuko tubyita. Izi ngizi tujya twita ngo ni shikarete cyangwa bombo z'inkorora nizo ziba zirimo iyo menthol. Ngo noneho ngo ubwo bizazindi abantu baba bumva zimeze nk'izokera mu kanwa kono. Rero ni ikintu rero urumva president kimufate menthol muzicomeke mu mazuru cyangwa se mu amazi ashyushye. Alpha Condé rero ibyo byagarutswe cyane ni ikintu cyakomeje kugenda kinengwa n'abatari bakeya. Ariko ku rundi ruhande rero Martin bikagaragaza intege
nke mu gufata ibyemezo ndetse no gutekereza rimwe na rimwe kutajyana n'ubuhanga mu bushakashatsi cyangwa ibyo by'ubuvuzi byagiye biranga bamwe mu bayobozi bakuru baba b'ibihugu cyangwa se n'abandi muri guverinoma zitandukanye. Ikimenyetso abandi batabura no kugaragaza nko gushoberwa kw'abatari bake mu bafata ibyemezo imbere y'icyorezo cyateye gitunguranye nka COVID-19 kigasimbuka mu gihe gito kikaba kimaze guhitana umubare munini w'abantu kandi hirya no hino mu isi. Byongeye kwibutsa urundi rugero nk'urwa Yahya Jammeh wahoze ayobora Gambia, nawe wagiraga gutya akahira ibyatsi akabitogosa mu byungo ubundi akabyita ko ari umuti uvura sida. Ariko nanone imbere ya COVID-19 ntabwo imiti nk'iyo ngiyo itagenzuwe cyangwa se ahubwo itagira aho ihurira n'uburwayi ari abayobozi b'Abanyafurika bayivuzweho gusa cyangwa se gufata ibyemezo nabwo wumva bimeze nk'ibidahuye wenda n'ingamba zose ziriho. Ntabwo byabuze n'ubundi kwibutsa ibya perezida wa Brazil Jair Bolsonaro nawe wabwiraga abaturage ko umuntu niba akora siporo ibyo ari byo byose ngo coronavirus nta hantu yamuca, kugaragaza ko nta ngamba zikwiye gufatwa ku Burundi rugero cyangwa ngo ingamba zihambaye kuko umuntu ukora siporo ntagashobora gufatwa n'icyorezo. Ngo yavanga ibicurane n'iryara abantu batarwaye ibicurane ku buryo umuntu ajya gufunga business ngo areke ibintu byose ari gukora ngo kubera ibicurane. Ni kimwe n'abandi nka ba Joko Widodo perezida wa Indonesia nawe wabwiraga abaturage ati ntimukajye mwita ku by'ibicurane ndetse n'ibinaramuka bije hakaba uburyo bigorana muzasenga Imana n'ubundi isanzwe ifite ibyikiza abantu. Ni kimwe na Donald Trump yatangiye avuga yuko ari akantu gatoya cyane yumva ko ari virusi yo mu Bushinwa y'Abashinwa nta kantu katafite icyo kamaze, ariko igihugu cye nicyo kibasiwe ubu ngubu kurusha ibindi cyane cyane mu mibare nk'iy'imfu bapfushije 2,200 mu masaha 28 yagize umunsi w'ejo honyine. Aho byo Donald Trump igishoboka cyose yahisemo ko gikorwa kugera ku kubwira inganda zikora imodokari ngo zikora ibikoresho bya COVID-19 bakwanga agahita itegeko ry'intambara bakabikora bwangu bikomeye cyane bikore noneho vuba. Ibi ni bya bindi twanagarukagaho byo gufata icyemezo kiboneye kandi mu gihe gikwiye ugasanga ariko hari abakuru bamwe na bamwe batabifata. Muri Zimbabwe ku bakuru b'ibihuha wagarukagaho mu cyumweru gishize hari inyandiko yakwirakwiye kuri internet ku mbuga nkoranyambaga igaragaza ko perezida Emmerson Mnangagwa yongereye iminsi 21 ku gihe cyo kuguma mu rugo hirindwa COVID-19. ni inyandiko ariho na kashibiro by'umukuru w'igihugu na sinyatire ya perezida Emmerson Mnangagwa, ariko yari igihuha. Nyamara yari inyandiko itari impamo kuko yari yacuzwe n'abantu bataramenyekana. Mnangagwa rero ejo yabwiye ikigo cy'itangazamakuru rya leta ZBC ko umuntu ngo wacuze iyi nyandiko ubu ngo bari gushakishwa bikomeye hasi hejuru, ariko ngo nafatwa icyo gihe ngo ntabwo azahanwa hakurikijwe amategeko gusa ahubwo azahanwa byo guha abandi bose urugero ku buryo ngo imyaka mike azafungwa nibura itazabura kujya munsi nibura itazabura kuba 20 mu buroko. Kimwe no mu bindi bihugu rero byinshi ihurizo rirakomeza kuba rimwe. Ingamba zo kuguma mu ngo ku baturage zizarangira zite? Ese no gukomeza kubasaba n'ubundi kugumayo? Ese no kongera igihe kugeza ryari? Ese no kubareka bagakomeza akazi kabo maze agashingwa izindi ngamba wenda nko kuba buri wese agomba kwambara agapfukamunwa nk'itegeko, ariko buri wese wenda ugiye gusohoka nyine cyangwa kugira aho ahurira n'abandi agashyiramo na ya ntera nabyo bigakurikizwa hagati ye nyine n'abandi. Ibyo bizagenda bite muri rusange? Gusa ni amahitamo atatu. Ni bumwe muri ubwo buryo ni ukukomeza kongera igihe, ni ukuguma mu rugo, ni ugukomora gahoro yego abantu bakambara udupfukamunwa mu gihe bagiye gusohoka. Ni ibyo ngibyo cyangwa no kureka noneho bagakomora burundu. Yego aho ngaho ku ngingo nk'iyo yo gukomeza kwibaza rero ngo bizagenda bite, naho ngaho n'ubundi muri Zimbabwe ho perezida Emmerson Mnangagwa we akaba yarasubije ku kibazo nk'icyo ngicyo bizagenda gute byo kuguma mu rugo. Avuga ko icyemezo kuri iyi ngingo kizafatwa mu nama y'abaminisitiri igomba guterana muri iki cyumweru. Reka dutumikira abadutumye tuze dukomeza mu gihugu cya Namibia. Turacyari ku ngingo ijyanye n'icyorezo cya COVID-19 muri Namibia. Gahunda yo kuguma mu rugo yongerewe aho yagejejwe ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu. Igihugu cya Namibia ni igihugu gifite abaturage batagera kuri 3,000,000. Kuri ubu hari abagera kuri 16 banduye coronavirus kandi hashize hafi igihe cy'icyumweru cyose nta muntu wiyongereye kuri aba 16 ngo agaragarweho icyorezo cya coronavirus muri Namibia. Kandi igisa nk'igitangaje nuko nubwo hari gahunda yaguma mu rugo ariko ubucuruzi bwinshi buciriritse kimwe n'amasoko rusange byose byakomeje gukora uko byari bisanzwe, ariko imipaka yo irafungwa ndetse n'ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro byo byarahagaze nubwo ari byo bigize igice kinini cy'ubukungu bw'iki gihugu.
Gilberto dos Santos Bahimba Fuminio ni umunyabrazil usanzwe azwi cyane mu bayobozi bakuru b'ikigo mpuzamahanga First Capital Command PCC cy'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge mpuzamahanga ibiyobyabwenge byo mu bwoko bwa kokayine yatawe muri yombi rero muri Mozambique mu gihe aba bacuruzi b'ibiyobyabwenge bo muri Amerika y'Amajyepfo banasanzwe bakomeye cyane muri iyi business nyine ngo bari kugerageza kwagurira ibikorwa byabo muri Afrika bashinga amashami mu bihugu bitandukanye. Iri shami First Capital Command ni wo mutwe uhambaye urugomo n'ubwicanyi bishingira ku biyobyabwenge muri Brazil, naho bwana Fuminio yaramaze imyaka 20 ashakishwa n'igipolisi cya Brazil akaba na nimero ya mbere ku rutonde rw'abanyacyaha bashakishwa bitoroshye n'ubutegetsi bw'iki gihugu. PCC no mutwe w'urugomo n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge watangiriye muri gereza mu mujyi wa Sao Paulo, ariko abawugize baza kugenda bava muri gereza barawagura bikomeye ugenda uhuriramo n'abawuhozemo nyine bagifunzwe. Ubundi ubucuruzi nk'ubu ngubu babuteza imbere bukwirakwira muri Brazil bimurira n'ibikorwa byabo ku yindi migabane nko mu Burayi ndetse na Afrika. Leonardo Simbine uvugira igipolisi cya Mozambique yavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi biturutse ku makuru y'ubutasi bahawe n'igipolisi mpuzamahanga Interpol, akaba Interpol yaremaze kumenya neza ko bwana Fuminio ngo yarari mu mujyi wa Maputo. Mu nama y'ibihugu 20 bikize ku isi kurusha ibindi ni inama iza kuba kuri wa gatatu. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, kuko Ubufaransa buri muri ibihugu 20 bikize birumvikana, yavuze ko ahita hamagarira abo bayihuriramo gukora ibishoboka byose ku buryo imyenda ibihugu bifitiye amahanga kize cyangwa ibihugu bikize, ubwo ni ibihugu biri mu nzira y'iterambere n'indi nimwe birimo ibigega mpuzamahanga by'imari yose ivanwaho. Aha rero ni ibihugu abateranye cyane muri ibi biganiro baza no kungurana ibitekerezo na abaminisitiri b'imari ndetse n'ubukungu kimwe n'abayobozi bakuru abayobozi ba banki nkuru z'ibihugu ibingibi nyine bikize kurusha ibindi mu isi. Ntabwo ari we wenyine ubigarutseho, kuko mu bihe bya COVID-19 amashyirahamwe ndetse n'imiryango mpuzamahanga itandukanye nka Oxfam y'Abongereza nabo bagiye basaba ko Afrika nibura yanabanza gusonerwa imyenda yagombaga kwishyura muri uyu mwaka wa 2020 kugira ngo haboneke n'amafaranga ahagije yo kugura imiti n'ibiribwa mu gihe ku isi nyine n'umubare w'abashonje ngo batabasha kubona ibiribwa nawe uza kwiyongeraho abandi bantu miliyoni 500 biturutse ku ngaruka za COVID-19. Hagati aho ngaho ariko mu gihe havugwa ibyo ngibyo byo gusonera Afrika imyenda ifite mu bihe bikomeye cyane byo kugabanuka kwa mikoro yarasanzwe atanahagije ku bihugu bitari bikeya, amaso cyane cyane ubu ngubu haza Ubushinwa buzi imbere mu bagurije amafaranga menshi cyane abanyafrika, amafaranga bamwe ahubwo batanabuze kubonamo ibibazo, bamwe babona ko ashobora no kuba ari na menshi cyane ku ngano bimwe mu bihugu bishobora no kutazabasha kwishyura mu buryo bworoshye. Bisa ariko naho hategerejwe nyine cy'Ubushinwa nabwo bubivugaho, kuko nibwo abanyafrika bafite amafaranga menshi, kikaba kiri no mu ngingo ubwo ngubwo zaba zikomeye muri icyo gikorwa cyo gusonera abanyafrika imwe mu myenda bafitiye ibihugu bikize. Ariko Ubushinwa kugeza ubu ngubu ahubwo busa n'ubwakira wenda ko bwaba buretse kugira uwo bwishyuza gusa mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi, ariko ibyo kuvanaho imyenda burundu byo bakavuga yuko atari ibintu aka kanya bari barangiza gutekerezaho. Dufashe nk'urugero Martin, nibyo kuri iyi ngingo leta y'Abashinwa kimwe n'amabanki n'ibigo by'ubucuruzi by'Abashinwa hagati y'umwaka wa 2002 na 2007 bagurije abanyafrika miliyardi zigera ku 143 z'amadolari y'Amerika, ku buryo Abashinwa barenze kure ingano y'imyenda ibi bihugu by'abanyafrika biba bibereyemo nka banki y'isi ubwayo. Ni ikintu gikomeye cyane. Yego, turebye noneho nk'ibihugu kwabyo, reka dufate urugero wenda rwareberwa nko ku gihugu cya Kenya. Kenya 33% by'imyenda yose y'igihugu na amafaranga babereyemo Abashinwa. Kuri iyi ngingo rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa aheruka kugira ati iyo muvuga ngo kuvaniraho ibihugu by'abanyafrika imyenda bidufitiye ni igitekerezo rimwe na rimwe kidafite ibisobanuro byumvikana, kuko imyenda abanyafrika bafite ntabwo ingana, isoko yayo ntabwo ari imwe, ntingana kandi na buri gihugu gifite umwihariko wacyo. Ibyo kuvanaho rero imyenda ku bihugu bya Afrika byaravuzwe kandi natwe turabizi, ariko twebwe turi kwiga uko ibi ngibi byakorwa, kandi ibyo dukora byose tukaba tuzanabishingira ku mucyo ndetse no mu bwumvikane n'amahanga. Ni ukuvuga ko babikora bagendeye ku gihugu ku kindi, atari ukuvuga ngo umugabane wa Afrika wose tukuriye umwenda uko ungana wose. Ikindi ni uko umugabane wose wa Afrika kandi ngo ni n'abandi bantu miliyoni 20 bagiye gutakaza akazi hano ku mugabane wa Afrika nyine biturutse kuri izi ngaruka z'icyorezo cya COVID-19, ku buryo ubukene nabwo utazabura kuzamuka mu gihe ubukungu buzaba burimo kugwa nyine hano ku mugabane wa